nkuko bikomeje gukwirakwira hirya no hino rero inkuru ubu ngubu icicikana hirya no hino n'igandagurwa rya Netanyahu abenshi hirya no hino bari kwita ngo ni Satanyahu. Kubera iki? Ese urupfu rwa Netanyahu ruvuze iki? Abantu benshi baravuga ibintu byinshi bitandukanye. Ni ukubera iki? Bivuze iki? Reka tubyinjiremo turebe uko bihagaze. Mbere yo kwinjiramo rero banza kandi ho like kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi cyane maze ukuri kubohore imbohe. Urabizi ko mu minsi ishize Israel igambye ko yivunnye Ayatollah Khamenei, biremezwa, Iran irazira byemeza. Noneho uyu munsi Iran nayo iri kuvuga iti twagabye igitero kuri Israel twivuna Netanyahu n'umugore we n'umuyobozi w'ingabo, ariko Israel irabihakana yivuye inyuma. Ese mu rwego rw'ubuhanuzi ibi bintu bivuze iki? Netanyahu abaye yaragiye bakaba bihisha, nabyo bivuze iki? Ku ruhande rwa Israel, ku ruhande rw'ubuhanuzi, ku ruhande rwa Amerika, ku ruhande rwa Iran, urabona ko ibi bintu bifite runini bifashe. Tugende turebe impande zose uko bimeze. Mbere yo kwinjiramo rero ubu buhanuzi kuki Netanyahu yabaye minisitiri w'intebe w'igihe kirekire wa Israel yaragiye, bacishamo abaminisitiri w'intebe nka 2-3, aragaruka. Amaze kugaruka yagombaga gusoza wa mugambi wo kubaka urusengero rwa gatatu nkuko nabikweretse, kuko Trump nawe urabona bamuhaye manda ya mbere bacumegamo Biden. Trump aragaruka kugira ngo basoze wa mugambi w'igiceri nakweretse. Uribuka bya biceri nakweretse, igiceri cya Trump yigeranya na Cyrus, biriya byose byashyizwemo ingufu na Netanyahu, yagombaga kubisoza. None niba yagiye biragenda gute? Tubihere rero, tubihere kuri Israel. Mu minsi ishize hacicikanye video yerekana Netanyahu afite intoki 6, ukuboko kw'iburyo afite intoki 6. Noneho aho byahamiye ku mirari arongera azamura ikindi kiganza, noneho kibyimbye cyane ku buryo abantu bavuze bacikurondogora bavuga bati iyi ni AI. Abantu bose barabigenzura, amaze kubigenzura basanga ni AI koko, kandi byari kuri Twitter X ya Netanyahu bwe. Hashize umwanya bahita bivanaho, baravuga ngo ni ibintu ngo bakoraga, bahita bivanaho bavuga ngo arahari ntawe yagiye. Ntabwo byahagarariye ngo rero byakwira ku isi yose hirya no hino. Abantu baravuga ati yarapfuye, ahubwo noneho bari kuzana AI kugira ngo iyobye abantu. Noneho yarakomeje arabura. None abantu baravuga nimba ahari naze agaragare, atanga ijambo, atanga ibiganiro, noneho abantu babimenye. Ejo hashize rero muri no misi ishize bararebye baravuga bati ibi bintu natagaragara baradufata yuko yapfuye, niko bimeze. Bahise bakora ndi AI bazana ari kunywa kafe ahantu, ariko none iyo witegereje neza uriya movement ari AI babashije wenda ku improvinga gato kugira ngo bayikore neza ho gato, ariko yo wumva ijwi risa nkaho rivugira muri background, ijwi rituruka inyuma atari nkawe. Hamwe yerekana intoki akerekana gusa ngo urambona simfite intoki 5, mfite intoki 5, niko bimeze. Ngiye ndi kwinywera kafe mfite intoki 5. Ibyo bavuga ni ibiki simbizi. Abantu banze kubyemera. None impamvu Israel ishobora kubihisha no kubera iki? Uzarebe mu ntambara hakoreshwa ibihuha kuki bigira umumaro cyane cyane nubwo Imana yanga ibihuha. Abantu bagendesha ibihuha rero ni uvuga ngo ntago bashaka ukuri. Israel ifite izihe nyungu mu guhisha ko Netanyahu yapfuye, bamugandaguye, cyangwa se niba ariho bivuze iki? Abaye ariho bishobora kuba wenda ari ukugira ngo bahoshe intambara n'ibisasi rani rikoshtukaho, kubera ko bishe Ayatollah. None bavuze wenda bakabeshya bati Netanyahu yapfuye, Iran wenda ishobora kuvuga iti twamwivunye, reka tube turekeye, wenda tube turekeye aho ngaho. Wenda akaba ari strategy bafashe. Ubwo n'ubu buryo bumwe babaye bamuhishe, noneho kugira ngo wenda bazavuge ngo yazutse cyangwa yagarutse nk'amasaya cyangwa bazanye masaya. Ibyo birashoboka. Ikindi ni iki? Aba yarapfuye kubihisha no kubera iki? Bifite umumaro kuri Israel kubera ko bituma abantu bagifite icyizere ku ntambara, kandi no bikagira n'umumaro kuri Amerika, kuko Amerika iba itabizi. Ariko sinibaza ukuntu Amerika yabitazaho Netanyahu ari, kuko byanze bikunze niwe wari imbere mu rugamba avugana n'abanyamerika. Abaye adahari rero Amerika ikabizi, Amerika yahita iva mu rugamba noneho byihuse. Urumva kuba Amerika nayo itaza hanze ngo bivuge bivuze iki? Buriya Netanyahu ntabwo yategekaga Israel wenyine. Israel ifite abantu ba miliyarderi n'abamiliyarderi benshi batagaragara, cyane cyane birunze muri Amerika, bategekera inyuma, baba bakurura nk'akagozi bagakura Trump na Amerika
na Sena na Congress bakavuga ngo ugomba gukora ibingi kuko nibo bamiliyarderi benshi cyane era muri Amerika. Bivuze iki rero? Bivuze ko Israel kubesha yuko Netanyahu atapfuye cyangwa se bakaba bamuhisha bifitemo inyungu nyinshi cyane kubera ko ari nk'amayeri y'intambara kugira ngo Iran ishobora kuba yacururuka cyangwa se nanone Amerika nayo ikomeza igiye mu ntambara mpaka wenda bahosheje Iran none intambara bikagaragara nkaho Israel yatsinze kuko harimo amayeri menshi ajimije. Twavuze rero uko bimeze kuri Israel, kuri Amerika, none tuvuge kuri Iran iramutse kuko yaramwivunnye yaramugandaguye nk'uko bivugwa, urumva yaba yihimuye yerekanye ko nayo ifite imbaraga, ko kugandagura Ayatollah ntacyo byavuze, ko ari ijisho kuri ijisho, umunwa ku munwa, ugutwi ku gutwi nk'uko byahoze mu isezerano rya kera. Byaba ari intsinzi ikomeye cyane kuri Iran kubera ko usibye misile gusa iri kurasa nayo yivuna, kuba yivunnye Netanyahu byaba ari ibintu bikomeye cyane kubera ko abantu babagize babazahaza urumva nabo baramutse bivunnye Netanyahu byaba ari nkaho bibaye mahwi, noneho na Iran ikabarenga kubera ko ubungu bikubotsa ku mugaragaro cyane ku bwinshi. None rero kuri Amerika bivuze iki? No kuvuga Amerika yayimeze nkaho ibohotse kubera Amerika yaba ifite none urwitwazo rwo kuvuga ngo twarababwiye nyamara ibi bintu ni mubireke, muratwoshya mutujyanamo, no dore Netanyahu waramwivunnye none n'indi uri burwane. Ni ukuvuga ngo mu izina ryaba rikomeye rigaragara riza imbere muri Israel nta wundi muntu ugaragara ufite imbaraga nk'izo Netanyahu yari afite mu kwivanga muri ibyo bintu. Ariyo mpamvu natangiye nkubwira nti Imana yamuretse kugira ngo atindeho yongera agaruke yiyongeze kugira ngo ibi ngibi bisoze, kuko niwe ufite ijwi n'izina rikomeye risunika Amerika, riyisunikira mu nguni kugira ngo Amerika ibe umuboyi wa Israel. Warabibonye mu minsi yashize ubwo Trump yashyiriragaho intebe Netanyahu, abantu babivuzeho bacikurondora bavuga ati Amerika igihugu cy'igihanganye nka gutya cyaba umuboyi w'agahugu kangana kuriye kangana na New Jersey gute? Ntibishoboka. Ubu rero tujya ku buhanuzi. Aramutse yarapfuye byaba bifite ikihe gipimo ku buhanuzi bw'iminsi ya nyuma? Byabivuze iki? Ni ukuvuga ngo Israel icyo yakora yashakira ukuntu yirukanisha cyane ubuhanuzi kugira ngo bubake urusengero ruriya rushyashya vuba vuba, urusengero rwa gatatu. Bavuga ngo ubuhanuzi burasoje kubera Netanyahu aramutse atinze kuvugwa cyangwa kubikwa cyangwa se kugaragara mu ruhame, bishobora kubangamira ubuhanuzi bwabo bwa Satani. Wibuke ko hari ubuhanuzi bwa Satani bwabo n'ubuhanuzi bw'Imana. Nuvuga ngo rero mu birebanye n'ubuhanuzi bagomba kwihutisha ibintu, bakubaka urusengero none bakazana Antikristo. Nuvuga rero mu buhanuzi Netanyahu abaye atakiriho byabagora cyangwa bikabagonga cyangwa se bigatuma bihutisha ibintu imburagihe kubera ko nta gihe bafite. Urumva? Kandi noneho n'ibihugu byose byizereraga muri Israel, ngo Israel ngo niyo yahiswemo, ngo niyo ifite ubwoko bw'Imana, ngo niyo ifite umugisha, ngo niyo ifite byose, batangira gucika intege. Ariyo mpamvu ari gukoresha ibishoboka byose kugira ngo bahishe ibiri kuba. Niba yarakomeretse, niba yarapfuye, niba ariho, kuki bari kubihisha? Hariya harimo ibanga n'umuvuno w'intambara kugira ngo izahindure isura. Byavuye ese Iran yo yabimenye ite? Ese nayo yari ifite umugambanyi muri Israel nk'uko bavuga ko Israel yari ifite umugambanyi muri Iran waranze aho Ayatollah yarari? Birashoboka. Ese misile Iran ifite zarashwe ku nyubako ya Netanyahu bakabasha kumwivuna zari zimeze gute? Ibyo bintu byose ni ibintu twibaza mu gihe benshi kuri internet n'ahantu hirya no hino bakomeje kuvuga bati mu gihe Netanyahu atari yerekana ngaze ku mugaragaro yarapfuye kugeza igihe yiyerekanye ko ari muzima. Izi AI rero bakomeje gushyira hanze, abantu benshi barazizi, bazi ko ni fake. Nicyo kigaragaza ko iyo umuntu akubwiye ngo yego ari uwa fake biba ari oya, iyo akubwiye ngo oya biba ari yego. Benshi rero baremeza ko Netanyahu byaze kunze ashobora kuba atakiri mu mwuka w'abazima, ari byo bigiye kugaragara muri iki cyumweru cyangwa icyumweru gikurikira, nk'uko intambara ikomeje gufata intera. Bari kuvuga ngo Amerika ahubwo noneho igiye kohereza abasirikari 5,000 ku butaka. Iran yababwiye iki rero? Iran yababwiye ngo
aba bantu mugiye kohereza bazasubira ari imirambo bari mu mifuka, niko bizagenda. Twarabiteguye tubaburira hakiri kare, abo bana banyu mugiye kohereza kuza gupfira hano turabibabwiye hakiri kare, tugiye kubivuna twiva inyuma, muzasubizayo imirambo yuzuye mu mifuka, kandi niko bizagenda. Ubuhanuzi rero buri kugenda bwegera iminsi ya nyuma, tukareba ngo ubushoboka buri kwinjiramo. Bamwe bakavuga ati wenda ni n'Uburusiya bwabahaye iyo misile yarashe. Ayo makuru bayavanye Netanyahu aba atakiri mu mwuka w'abazima. Byaba bimeze gute? Byaba bifashe izi ntera? Andika mutubwire icyo utekereza, ubundi tuze turebe twinjire muri iriya ntambara yo ku butaka bashaka gusoza, bashaka gushotoza Irani, noneho ngo bakinjira ku y'ubutaka. Urumva abantu bananiye y'ikirere bazashobora gutiya ubutaka. Iriya ntambara rero ni ukuvuga ngo Irani iramwitsinze, ko tuzi ko twababwiye ko Irani izahaga amabari y'abantu, Israel na Amerika mwanga kubyumva, none dore nibyo biri kuba. Netanyahu ari he? Ese ariho ari kwihisha? Ese ni ibanga rya gisirikare bari gukoresha kugira ngo bazatungure Irani, aze yiyereka noneho bisubizemo imbaraga Israel, bavuga ati dore twakomeye? Bimeze gute? Kubera ko bari gukoresha zira AI za fake. Kubera iki? Iyo umuntu akoresha ibintu bya fake ni ukuvuga ngo hari ibintu aba ari guhisha, cyangwa se ibintu abashaka kumenyesha. Ibyo bintu abashaka kumenyesha akoresheje fake, ni ukuvuga nabyo biba ari fake. Nuba rero mu gihe Netanyahu ataragaragara ngaza avuga ijambo nk'uko Ayatollah Khamenei bavuze ko yatanze yapfuye, bikemezwa, Irani ikabyemera ikabyakira, ni ukuvuga ngo yo yagendeye mu kuri, Israel agendera mu kinyoma. Ni ukubera iki? Ibintu nibwo bigeze ahashyushye. Rero reka turebe niba koko azaza ahagaragara, bareke biriya bintu by'intoki esheshatu, bareke ibintu bya AI, ubundi aze kumugaragara noneho atwereke niba koko ariho. Ngaho nguko rero reka tubitegereze turebe. Nkaba nkwibutsa ni kandaho like, ntubyihererane kugira ngo ubutumwa bukwire mu bantu bose, abantu bakanguke bamenye ko Israel ijyanye hariya ya fake, bamenye ko Irani iri gukoreshwa n'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibohore inyoko muntu. Niko bimeze, barabibeshye rero, ibyo babeshye imyaka ibihumbi n'ibihumbi biri kuza ku mugaragaro, kuko niyo wagira ute ntushobora gukumira ubuhanuzi bw'Uwiteka. Iriya Israel na Amerika icyo bari kurwana cyo, bashaka gukumira ubuhanuzi bw'Uwiteka kugira ngo babuhindure, noneho bajyana abantu bose mwirimbukiro. Ariko Imana yaravuze iti no, Irani irahari, Uburusiya burahari, Ubushinwa burahari, nibyo bigiye kugaragara. Kandi like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, namwe mukomeje kwiyandikisha, nkaba mbashimiye cyane ko bingaragaza ko munyote ukuri amanywa nijoro, kandi ukuri ngubu nibwo gutangiye gusimbuka kuva mu ijambo ry'Uwiteka kuza hanze, nk'uko twabibabwira ukuri kwishakira inzira. Nkaba mbashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba tov meyo.